Lava e le nei vaenga o telefou o le tala mua. Ua lipotia mai le ia Josephine ngalo le li palemio New Zealand ia Christopher Larkson e whaangalo ia le mata upu e pei ono fesilingi ai pe sa mana o ia whaia sona suafa matai i Sāmoa pe le ai. Na ia whaalia i lau tu stala mai New Zealand o loa o fia na au malanga. O le nei mata upu o se sasi tau fiso o tainga po o se miscommunication ma ena ia ta uai ua mari dia i la ua ma le palemio Sāmoa le fionga la aulia le mani toa le Aotearoa Schmidt e whaatua nai ma whaangalo ia lea mata upu. E pei ona silo fia o se whaasaralaunga i lunga o le social media a o lumana i aile taunu watu i Sāmoa Larkson malana au malanga na ta uai le palemio Sāmoa e whapea sa talo sanga atu le palemio New Zealand e awala i le komesina maurunga o New Zealand i pia e fia whaia sona suafa matai pe a malanga atu. Pe tai o le whaasaralaunga na te ena malosi e lau fisa o le palemia i Wellington e whapea e le sao i se whaasaralaunga alo ia na tuina mai i le fiafi o le saa. Ai o le tae ao le songa fuana nafi le fo ina tuina mai ai se whaasaralaunga alo ia mai le malo Sāmoa le ana ta uai e le i talo sanga ina Christopher Larkson le fia whaia o sona suafa matai. Ai pei ona sila mai mo iai i whaasaralunga mo ia pia i le songa fuana nafi o sao ni ngalo ia whaale malo sa whaatari ai ia le palemio New Zealand i lana malanga tau o lole nei na whaatino i luma maota o le whaletele o le malo i matangi e le lua. Mai o ina fo i lea sa whaatino ai ma whaalolonga whaalenga nuu mo le whainga malanga sa whea ngai ma le fio anga o pia. Lea na taualunga i le whae ina ai ma le suafa o le tui sinave maulu matotua ia Christopher Larkson. O le nei whaalolo maurunga le malo Sāmoa o se tūlanga e masani ai e whaia mo tai o malo mai whafo a toa ma whaalapo tonga se tele le lalulangi e malangatu i Sāmoa e atangi ai le mawhana o sotanga o la tau tunu ma Sāmoa ai mai se le amana ia ai o i la tau ma o la tau tuwhinga e ngā rulu e ai. Ua tele isi palemio New Zealand ua umo na whaia i ai le lava whaaloalo mawarunga Sāmoa i aso ua mawai. E au fi ai i a Rob Muldoon le sa whae i ai le suafa le asa pai o le fiu anga o si umu ai whapea i a David Longi na whae i ai le suafa tanga loa o Sālirulonga ma John Key na whae i ai le suafa to o le savili i le fiu anga o Potasi. A o iai i pia le whainga malanga le palemio New Zealand sa whairo ai o ia ma le palemio Sāmoa le fiu ngā laulia le mali toa le Aotearoa Schmidt ma muli ane sa inia ia ni whenga inga e ngāru lue whelangolanga mai ai ma loe lua e mata upu e a awhia i ngā ruenga wha leo ai mai se fo i le ngā ruenga le mata ngā ruenga o le tiute. O leisi vaenga o le tātou Tala, ua talia e tangata whai ngā ruenga e lua hawhe lima se lau la whai i le mata ngā ruenga le soifua māloloina po le te whatuora ia se malienga tu whaatasi e a awhia i o lātou rutongi. Whaelo mai le sosaiete o tangata whai ngā ruenga le malo le pisa a e whapea. O le vaenga o le au whai ngā ruenga le te whatuora e ngā rulue ngā ruenga e a awhia i ngā ruenga whautua i mata upu tau i whainga whaavae ai whape fo i to mai whaapitoa e ta ua o le packs i te tonu o le mata ngā ruenga. Ua mālilie i lātou e talia i le manienga ua maua nei e tu sai o lātou rutongi ma le tūlanga o lātou ngā ruenga. O isi tangata whai ngā ruenga e au whia i le packs e ngā rurui au nanga tau whesota inga i masini computers o le fuafuaina o ngā ruenga whai ai whapea i a mea tau whesota inga po le communication ai whapea fhoi ma la tau e whenga i masua suenga a toa ma mea tau tupe ai mai se le whaatawina o loa ma au nanga mo o mia e le mata ngā ruenga. O se furuma le tasi masina o ngā solo mai tala noanga i tūsai o le mata upu i le vao le pisa a ma le pulenga o le mata ngā ruenga le soifua mālo loina ma le malo. O tangata whai ngā ruenga umai au fia ai le malienga le nei e pei ona ua talia ina nei o le au lātou maua i asa sitanga e lua ma le awha pasene i o lātou rutongi
a mata wha malu mai la so mua o te se mau le tausanga na te nei, ma leisi 2% wha apopo iai e amata wha malu atu ia te se ma o le tausanga nei. E lenga te lea, ai o le atofu fo il tangata whainga luenga ma le 5 se lau tā la, o se vai ngā tupe wha apitoa e fua i tu la whainga luenga e ngā rulue ai. Ua iai se papolenga o le ofisa o le tiute New Zealand i le wha ati tele ma le mautu o whainga ua maitawina o loo au mai ai whaana nā i te tonu o le tunu u i a sikaleti mai i tunu i whaafo mo le toe whaatawina atu i tua. Whailo mai le mtanga luenga le tiute le whaia o tau whainga ina ia puipuia ma tau fia ai le au mai o ia o loo mai whaafo e tangata ma whaalapo tonga sori tu la fono ina ia waina i o New Zealand le tulanga le ua iai Australia i le awhia o kengi i le au mai a whaana nā o sikaleti mai whaafo. O le moli maua le li ofisa sili o le tiute ia Nigel Barnes na ia ta awai le whaatupula ia lea o le a whaai o uto sikaleti mai whaafo na ta awhia le tiute ai mai se i le tono le se furu tausanga ua mawai atu nei. O le tausanga na te nei lua awhi luas furu lima e se funuma le tasi miliona le a whaai o sikaleti ma sika na ta awhia le ofisa le tiute mai le whauru whalina mai i le tonu o New Zealand. Whaatesi ai ma le a whaai ngai 5 tesi ma le whaatone o me o tapa alusi po o loose tobacco. E whaatusa lea i le iwa tesi ma le 2 miliona sikaleti ma sika ma le 2 tesi ma le 5 tone o tapa alusi na tau fie le tausanga e lua o lua whaa. Whaelo mai fo e le li ofisa sili o le tiute o le a whai o le tiute e le imaua ma iuta sikaleti nei ma sika na au mai a whaana nā i le tono New Zealand i le tausanga na ma vai atu nei e silia ma le se fulu ma le ono miliona tāla. Ua mauti noa fo e le tiute o sikaleti mai whafo ia ua sao i tua mai i ngā luenga ale ofisa o loo whaatawina atu nei i nisi o whale o lola iti le tau e le vao le luas fulu ma le luas fulu 5 tāla i le pepa. E whaatusa lea i le tau e masane i whaatu la whanoina o ia o loa i le tono New Zealand e le vao le whaas fulu ma le 5 se fulu tāla i le pepa sikaleti e tāsi. Whaelo mai fo e whapea o aukilani e mawhuli ia i mamalosi i a ngā yoinga ma whainga whaana nānei i le maketi o sikaleti matapaa mai whafo. E ono o atu i le whātala i le lita le tau o le pensini le tauno New Zealand e pei ona whairo mai e la tau i eile to mai whaapitoi ma ta opu tau i le tamao a inga. O le tau o loo vela nei sa e tūru tonu o mafuai o na sitia maurunga le tau o le swau i maketi o le laulangi le ua sitia ai ma le tau o le pensini ma swau u mo ta avale. O le taimi nei o sili atu i le tolu tāla i le lita le tau o le pensini i watasi i pāmu pensini i le tonu o New Zealand nei. Whaelo mai e le ofisa sili i tau le tamau ainga a le whale tupe le Westpac o Kelly Eckholt e whapea. A whai e whaawau pēo na si i le tau o le swau ma o tua i le lua se lautala i le paelo. Mauti nolawa o le a o tua i ma le tau o le pensini i le whātala i le lita i New Zealand nei. E whalinga mai e le mawhawhatele le Minstau tupe i a Nicola Willis le mawhale tonu tau tama ainga ua whenga i nei ma New Zealand o na o le taua i sa sae tūru tonu ma le poloka o whamala ngai o waa o loa i le vainu o le Strader of Hormuz. O se whalinga mai le tamata i Minstau le songa fua na i ta awai e ui ina mauti noa le tele o whaafitauli o le atula i mai ai mai se lava i le tau o le soifuanga. Ai o le a le tau fia ai le la fonga le malo mo le excise duty i le tau o le swau o ma le pensini o lo o iei nei. E manatu le minsta o le avesea o le la fonga o le a whaamalosia ma una i ai tangata e sanga whao ngā pēa le pensini ma le swau. Na whesingia le autu stala le tamaita i minsta e tu sai o whautuanga mai le mtanga luenga o tupe i mea e ono tutupu pe awhai e whaawo pere taua i Iran e o atu i le whai unga o le tausanga. Na ia ta wai o le whautuanga o ia tu inatu i Aotearoa
o lo whaalia i a whai o le umile o le taua le nei o lona winga o le ao atu i le toru tesi mo le 5% i le maununga o le fua o le inflation i le tonu o le tunu o. Ta ua le minister le nei o le ao whainga e mawalalo atu nai lo le tūlanga le whea ngai male malo o Australia. E mausali pēr le teltununga o le minister o ola ma tupu e pēr le tamao ainga o New Zealand e o ngā tusa ma fuafuanga a le whainga malo o lo tu nei le foe. O le tau o le pensini ta amale New Zealand le teimi nei o le wasili atu le tolu tala i le lita tusa e wha lima nga i atu le lima se fudu sene le ua wha au popo po le lua se fudu tolu tala ua wha au popo le tau e masani o na tumu ai le ta amale se ainga. Ai o le swao po le diesel fitu se fudu lua sene le ua wha au popo i le tau o le lita e tasi pe tusa ma le tolu se fudu ono tala le ua wha au popo i le tau sa masani o na wha atumu ai se ta amale. Na fisiringia fo i se tau fia le suisa upo le leiba mo mata upo tutupe le fionga ya pe Star Barbara Edmonds e tusa o le mata upo mai na i tawai e ta tawai le malo o na vave whaia ni fofuanga e lango ma veso son yai i le lautele o le tunu i whainga tae pei o na tu lai mai nei le tau o le soifuanga o na o le taua isa sa ai tūru tonu. E manatu pe sta ma le leiba e mawhai le malo o na fisosoani i tangata e awala lea i le sitia o la whainga o le tupe o lo tu ina atu i tangata e talo sangatu mo se fisosoani mo ni mea tau mawha po o le emergency food grant ia po o le whaatupe ina fo o o nanga o lo maua mai i mea ai mo tangata maatitiva ma lima mai vai whai teo ina fo i pe sta Barbara Edmonds ia le whautuanga mai le minsta o tupe a Nicola Willis e whapea e te tau i tangata o le tunu o na aua le se o na alu sao a la tau tamale e tau whaasao i naia la tau pensini masua o whaalia besta e le o se mea le te tau na ia se minsta. O le asa mafuana nafi na amata ilo i naia le whaamisinonga mawalunga i Wellington ia le tau sanga o lo fina winai le soli tu la fono o le fuafuanga whaata atia le whainga malo so whaatasi e New Zealand e winga isu winga o le tau. O le mau au tu o lo fina wina e whaalapo tonga malatou o lo tau la muai le tau sanga o lo tau ai o swinga o whaia le whainga malo i le tele o whainga whaavae e awhiai swinga o le tau e pei o na so loia nei ma ua whaale au ngā ina taru o na uma le palo te tele o le luafe luas futolu e soli tu la fono o na e le imaua se awanoa o le tunu o lau tele e whaalia i aini o lātou manatu mani langona. E malo si fo ile manatu o lātou o lo langolongo ina le nei tālu sanga o le fuafuanga whaataatia a le malo po o le plan e whaalangolongo tele i le to ina leo ni la au fau e te tuai ma tau whaaitia i a kasa ona ia a whai nai le si o manga ai e leo iai se manatu e whaaitia mua le au whainga o kasa ona o lo maua mai ngā ruanga whai mati na ele malo ma business tele i le tonu o New Zealand. O lo o te tu whaatasi lo ia o lo fina wina le nei mata opu mo le whaalapotonga e ta ua o le ELI le Environmental Law Initiative e whaasanga i le minister swing o le tau ia Simon Watts. O le autua le nei tau sanga ina ia whaia se polo inga le whaamsinonga maurunga e alo ia ai le solitu la fono o swinga sa whaia le minister ma ia whaalea o ngai nai le fuafuanga whaataatia o loo iei nei le malo ma hawa noa ai le toi fausia leo seisi fuafuanga fau mo le whaafoina o mata upu e haawhia ai swinga o le tau po le climate change i le tonu o New Zealand. O le nei whaamsinonga i Wellington o whaaopopo atu i le maumata upu o i luma o le whaamsinonga e whaasanga i isi fo i whainga malo i tu es le lololangi ona o le mata upu level nei o swinga o le tau ma whaina o le si o manga. Tolu aso ia e whaatulanga i whafonga i nai le nei mata upu i luma o le whaamsinonga mau lunga i Wellington mai manatu e le tau na tuina mai i aise whaiunga i se taimi o le tausanga nei.
To tasi le tangata na manu ati ngā ina ua mūse whale maututongi e tangata i le o ngā tonu o Wellington i le fiafio la so ngā fua mai sa awinatu o ia i le whale mai mautonga fitinga. Whailo mai e leo, to lua tangata na iai i le apartment lea na mū i le taimi o lea whaalawe lave. O le lipoti mai le vaenga o mū whaalawe whaafosei po le fans na tawa i whapea o le apartment na mū e le whonga whale tolu o se whale tele i le o ngā tonu o le tauranga i Wellington. Sa waweo na ave se mai tangata ina nofo a isi vaenga o le whale ina ua tūla i mai le mū ia mai ua whaanga solo le teimi nei suenga i le mafua anga o le afi. Nai tala mai le Pasifika, li potia mai le whiangai o le whainga malo le Solomona mani vevesi whaaloto i whale ina ua whaamawai bai o la tautofinga ne min stars se toa se furu o le kapeneta i le po o le asonga fua. Se li poti mai le Aotearoa le lau mua o le tunu o Solomona ta wai le taitai o le parti ingo o le People's First Party, PFP, o le li ingo ia Frederick Colocote, o se tasi leo min star na whaamawai e whapea ua lava le whainu mela o whaipule ua iei nei le tuangai e mawhai o na lātou whaato i laloi nai le whai ngā malo o lo tu nei a le li pāle mia ia Jeremiah Manele. Limos furu la whai o whaipule le pāle mene o Solomona mai na whai lo mai le komisi mo mata uputa upwhai o malo a lea tunu e luas fulfitu whaipule o lo o langalangoina le whai ngā malo ai luas fultolu whaipule o lo o iai i le tuangai. I tonga ua si iai i le se furu waru tausanga le matua whaatu la whanoina e mawhai o na whaai poipo ai se tanga te te tonu o lea tunu o lea suinga o le tu la whono e pe o na whaai lo mai a lea atu mo tu le Pasifika ua amata nei o na wha mamalu o le whainga sa iai mo mua i tonga sa mawhai o na whaai poipo tanga te i le walu se furu lima ma le se furu fitu tausanga le mātua pe a whai e io e iai mātua ai o kurso le tausanga na tenei na amata ai tau mwhainga na tau la moai le ofisa tu tonu mo tina ma ta mai tai whapea ma ta maiti o tonga ina ia una ia le te tau leo na whaio se swinga i le nei tu la whono ina ia tāla whenga i ma tu la whono whaale wā o mā lo. I tālonga o le li o Paul Cole o New Zealand ua manu mā lo le tāmusanga o le Open a Aotearoa i le tālonga o le squash na whaiele ai o Brisbane i le whai unga o le vāiaso. O le li nei o Cole mai Grey Mouth i le motu i saute e numele lua i le lololangi i le tālonga le nei o le squash mai sa sue husi o ia ma le li mai Wales e ngoi ai Joel Macon i le final. O le whalua leo na manu malo o ia le tauwanga le nei o le Open a Aotearoa i le squash. O lona malo mua o le tausanga i luafes furulima ai o le tausanga na tenei na whai o inai o ia i le lasu ngā fusi ma le li mai ai kupito i le final o lea lava ta amila sanga. I la kapita i to fitu o le lalolangi e tasi le aina malo ai le Black Ferns a New Zealand vaenga leo ta mai tai i a Aotearoa i le lasu ngā fusi le vai o le kapi fitu sa whai le ai o New York i le whai unga o le vai aso. O ai o le ta longa tau whao, luas furulua New Zealand ai luas fultasi Aotearoa. E le ngata laina siampini ai le Black Ferns i le vai lea i New York, ai u whape foi o na siampini au ai i la tau i le vaenga o la kapia ta maitai i le nei tau sanga la kapita i tō fitu. E lima vai o le taumusanga na malo ai le Black Ferns a New Zealand ai tasi Aotearoa le ua tūlanga lua i le whaasolonga o au le lalolangi. Ai il vaenga o li na tūlanga ono le awa New Zealand i New York, whai ina i la tau i a Afrika i saute, whapea ma Aotearoa i le pulu sa tau wai. Ona malole i a Peletania le semi-final, sue ai le tūlanga lima, ai na whai ina ai i a Falani, tūla i mai ai le tūlanga ono. O le awa Afrika i saute, na malo ai le final i New York, whai ina ai le awa fiti le la sue ngā fusi, i ai ese fulu i le fitu. Ia mai o malo ai fo i maa Afrika i saute i le siampini ao o le tausanga i le kapita i tō fitu o le vahenga o lii. Ai o le aua New Zealand na lātou maua le tūlanga whā.
o au umali fa pe man au tama ta I New Zealand o le ata alo inisi ta mo sanga o la ka fitu fa o moe fa ye le onga te tonu o le tau sanga fa I unga le o telefou